Gambar wenda tiga si bolangit barenda, tiga si bolangit baru wenda, tiga parira. Enterem jelma mabadurin ras lacina, mabadurin ras lacina jering parira. Perbahan jilendu pas kelnge bagi rudang iduru embang, rudang merima jile mole oleh yembu sangin denande karo jilendu ela terpecat terbakan nukur kulanai siar denande kalkarongku jilendu ela terpecat terbakan kusuk kulanai siar. Tiga baru wenda tiga si bolangin barenda, tiga si bolangin baru wenda, tiga parira. Enterem jelma mabadurin ras lacina, mabadurin ras lacina jering parira. Perbakan jilendu cengok bagi rudang iduru embang, rudang merima jile mole oleh yembu sangin nande kalbayangku jilendu ela terpecat terbakan kusuk kulanai siar nande itingku jilendu ela terpecat terbakan kusuk kulanai siar nande keltiganku jilendu ela terpecat terbakan kusuk kulanai siar.
pembentangan kami memandu orang tua kami, orang tua si Jenda Pasar Baru Eda, lalis kami dah kami jegeringa. Jadi video kami protokol, lengkap kami betul lakam kudul bersama Eda bercampur Eda.